Sanibonani South Africa. Elokuthatha leli thuba ngokukhulu ukuzithoba futhi ngokukhulu ukuzehlisa. Ngixolise kubo bonke abantu engibathukile kusukela nje selokhu ngafika la kuma socials. Ngiyakhumbula ukuthi la kwi social media ngifike ngo-2022. Indlela enginethuke ngayo isezingeni eliphezulu kakhulu. Akekho umuntu ohloniphekile nje engingamthukanga. Ngithuke umuntu ohloniphekile, ngathuka umuntu nje ongahloniphekile, umuntu nje o-ordinary. Ngiyaxolisa-ke kini nonke. Kwabakhonza uNkulunkulu abambiza ngoJehova, lo abakholwa ukuthi uyena owumdali wezulu nomhlaba. Bakhonza uJesu, bakhonza nomoya engcwele. Ngicela bangixolisele kulabo bantu labo, ngabathuka kakhulu labo uNkulunkulu babo. Ngicela bangixolisele kubo labo uNkulunkulu babo. Nabo-ke labo bantu baphinde futhi bangixolele. Ngathiwa umzalwane, ngathiwa uzibiza ngekholwa noma uzibiza ngeMoslem noma nje uzibiza ngayiphi inkolo. Ngixolele ngane yakwethu lixhoshwa libhekile. Ake ngixolise nje kuzo zonke izintombi nezinsizwa, omama nobaba, ogogo nomkhulu, abafowethu nodadewethu engibathukile nje ngabachapha ngenhlamba. Ngixoliseleni ngani zakwethu, nani niphinde ningixolele. Ngixolisa lapha kwaShembe, ngake ngaxolisa-ke, ngiyaphinda futhi ngiyaxolisa laphana kwaShembe onyazini lwezulu, uNkulunkulu wesizwe sakwaZulu. Ngiyaxolisa nje kakhulu unyazi lwezulu. Ngicela amaNazaretha ahloniphekile ningidlulisele lo myalezo kunyazi lwezulu. Zikhona-ke iy'nhlelo zokuthi ngelinye ilanga umuntu eze azoguqa phambi konyazi lwezulu ukuze amukele isibusiso salolu uxolo engilixolisa in public la kuma socials. Iphinde ngixolise futhi emakhosini engawathukayo kusukela nje kuyisilo, ngake ngaxolisa futhi kuso isilo. Ngiyaphinda futhi egameni laso isilo ngiyaxolisa, naseNdlunkulu ngiyaxolisa ngayo yonke indlela iNdlunkulu engayichapha ngayo ngenhlamba ngiyehlisa isithunzi isilo. Ngiyaxolisa ngane zakwethu, ngithi nalapho futhi lixhoshwa libhekile. Ngiyaxolisa ngithi nje bayede ayidli ishiyele. Ngixolise-ke nje kuso sonke isizwe sikaPhunga noMageba, sonke isizwe sikaZulu. Ngixolise kuwo wonke amabutho namakhosi kwaZulu ukwangcolisa nawo ngokuthi ngithuke wonke nje umuntu engimthukile ngaphansi kweZulu tribe. Ngiyaxolisa nje kakhulu, lixhoshwa libhekile ayidle ishiyele. Xolise kuzo zonke-ke nje izizwe engiyithukile, ngibala amaMpondo, ngibala amaXhosa, ngibala amaPedi, ngibala amaVenda, ngibala aMashangane engisayikhumbulayo nengingayikhumbuli-ke. Ngiyaxolisa kuzo koZimbabwe, ngiyaxolisa kuzo zonke nje izizwe nama-tribe engiwathukile. Singomakhanya nalapho siyaxolisa, sizwakalisa nje kakhulu uxolo olusuka nje enhlizweni emhlophe egcwele kakhulu ukuphenduka nokuzisola. Izinyanga nezangoma, labo abazama impilo ngokuba zinyanga, abazama impilo ngokuba izangoma, nabo ngabathuka. Ayidli ishiyele ngane zakwethu, ayidli ishiyele. Nginibize ngazo zonke izinhlamba, nganichapha, nganithuka. Abanye benu bengangenzanga lutho, ngavele ngabasukela nje Nkosi yami, ngathela inhlabathi ephalishini labo. Nabo-ke futhi abangixolele, ngithi ayidli ishiyele ngane zakwethu, lixhoshwa libhekile.
ake ngixolise endimeni yomculo kaMaskandi zonke nje izinsizwa engiyithukile ngenza lokhu obokubizwa ngokuthi umntalapho zingonela ukuthi izinsizwa sathela ihlabathi nje ephalishini lazo izinsizwa nezintombi singomakhanya sithi sehlela ngezantsi ingane zakwethu siyaxolisa kini nonke angeke sikwazi ukunibala ngamagama ngoba hleze abanye sibavalele ngaphandle mhlambe sesikhohliwe abanye ukuthi nabo sasibathukile so ngoba endimeni yomculo kaMaskandi nibaningi kakhulu ngizocela nje ukunihlanganisa nonke ngale kokuniselector ngamagama ngithi nje endimeni yomculo kaMaskandi ngiyaxolisa ngixolise la nganyathela khona amakhona eqhawe ukhuzani la nganyathela khona amakhona eqhawe umthandeni ngane zakwethu ayidli ishiyele lixhoshwa libhekile ngiyaxolisa ngixoliseke nje kuyisizwe sonkana South Africa angixolise futhi lapha kuyinsizwa yasemachunwini ungizwe umlando umfoka Mchunu ngiyaxolisa ngizwe mfowethu ngiyazi ukuthi la ku social media vele mina ekade nje ngakutalapha ngikuthuka mfowethu ngakutalapha nawe ke vele kukhona nawe la wahamba khona wahamba ungithinta ungazange uqinisekise ukuthi uyangithola kuqala uzwe iside lami kodwa ke mina esayidini lami ngizwe Mchunu mfowethu ngiyaxolisa kakhulu emagameni aphume emlomeni wami ngiphinde ngixolise futhi nange recording oyitholile entsha sha recently la khona bengihlangene nomunye umnewethu engimkhonze kakhulu nengimhlonipha kakhulu ngisixoxa nje ngawe ngiyaxolisa ngizwe umlando umfoka Mchunu nangaleyo recording akuyona inhloso ukuthi leyo nto ifike ngaleyo ndlela efike ngayo kuwe beyikhona indlela besisayiplana yona indlela ehloniphekile ebengizoku-approacha ngayo kwasuke-ke kwaputshuka leyo nto-ke leyo ngalendlela eputshuke ngayo ngixoleleke ngizwe Mchunu nawe yazi ukuthi uma kuhletshwa kunamagama asekuhlebeni asetshenziswayo lapho kusuke kungaqashelwa khona ukuthi liphi igama elisebenzayo ngoba kusuke kuhletshwa kodwa umuntu mengabe somconfronta kuba neprofessionalism kuba neorder umuntu kuba neorder yamagama owasebenzisayo angebona ubudlapha nenhloso yokumcasula lowo muntu loyo ingakho ke ngithi leyo video noma leyo recording ngendlela eze kuwe ngayo akuyona indlela ebengizoku-approacha ngayo bengizo-approacha nje njengomfowethu njengomnewethu njengensizwa eyinsizweni esiphila nayo la kwa-social media ngayibona futhi ngabuncoma ubunsizwa bayo so bengizokuhlonipha kulelo zinga as much as bengingaphathekile kahle kodwa bengeke ngikuthulule ungaphatheki kahle kwami kuwe ngendlela leyo recording efike ngayo kuwe ngixolele nje kakhulu ngizwe Mchunu kube nje ubudedengu bami kanye ke nakho konke ke nje engikukhulumile noma engakukhuluma okubhekiswe kuwe okungekuhle kwamagama anenhlabathi siyaxolisa kuwe Macingwane Msholozi ayidli ishiyele baba ngiyaxolisa kwa MK wonke amagama nenhlamba esikwenzile sithuki MK nomsholozi siyaxolisa ko IFP siyaxolisa ko ANC siyaxolisa ko DA siyaxolisa lapha kwi-IFP siyaxolisa kakhulu lapha kwi-ANC siyaxolisa kakhulu kwi-MK siyaxolisa nabanye ke nje ama political parties and leaders esiwathukile singomakhanya siyaxolisa kakhulu ngithi nje ake ngenze lesi sixoliso ngane zakwethu siyafika nje emqondweni wami ngoba mina ngihlale kube khona into ekhuluma nami ingidirect ithi angenza ukuthi so ileyo nto ke efikile njengamanje ngixolisa nje kwi-South Africa yonkana amakhona namakhona esike sawathinta kabi singomakhanya eSouth Africa kwaZulu kwaXhosa kwaNdebele eVenda yonke indawo koLimpopo ko-Eastern Cape ko-Cape Town yonke indawo la sihlukumeze khona siyaxolisa.